Syekh Ismail yang khadam Kuba serama Makkah nuyu jamita Ba Syekh Ismail yang khadam Kuba serama Makkah nuyu jamita Allah lewafun Nabi Allah yang khadam Kuba lemah rahsia baca Ismail yang khadam Kuba serama Mekah niu jamita serama Mekah niu jamita Allah Nabi niu cak si on kereta di dalam Ka'bah lampu kaca Allah Nabi niu cak si on kereta di dalam Ka'bah lampu kaca di membawa benua riuh berlemah bunyi kesurat bacaan mana di membawa benua riuh berlemah bunyi kesurat bacaan mana wujud surat bacaan mana berpabenua kan basurat hana mesidra yang najib baca Allah berpabenua kan basurat hana mesidra yang najib baca lapan proton dan terasa deja letabang lega nang rasa muda lapan proton dan terasa deja letabang lega bunga raya letabang lega buat raya Allah wafud Nabi Allah yang khadam Kuba lemah rahsia baca Ismail yang khadam Kuba serama Mekah niu jamita serama Mekah niu jamita Allah benua Asia asyah tempat nejak basurat niu jak baca Allah benua Asia asyah tempat nejak basurat niu jak baca sidra pemuda rupa syudatat baca surat bunga mana sidra pemuda rupa syudatat baca surat bunga mana Saleh yang baca surat Acehnya kuat pedang
Malikus Saleh yang baca surat hatinya kuat pedang agama. Ya Ahlus Sunnah dan wal Jamaah serama muka sinan punca. Ahlus Sunnah dan wal Jamaah serama muka sinan punca. Serama muka sinan punca. Allah wafir Nabi. Allah menikah Ali dengan Fatimah. Allah pelahir dua putra. Allah menikah Ali dengan Fatimah. Allah pelahir dua putra. Sayyidina Hasan dalam riwayat yang selamat sisa putra. Sayyidina Hasan dalam riwayat yang selamat sisa putra. Yang selamat sisa putra. Zainal Abidin nama gelakab Baghdad yang mehad sisa putra. Allah Zainal Abidin mehad Jamalil Kubra. Maulana Kabiran si cukup hebat. Adunyan mehad Jamalil Kubra. Adunyan mehad Jamalil Kubra. Adunyan mehad Jamalil Kubra. Allahumma al-mustaqim Maulana Ishaq alaihi bin Shah Merhum Daya. Allahumma al-mustaqim Maulana Ishaq alaihi bin Shah Merhum Daya. Yang keturunan hukum dua Rafidi Fatimah Ali Murtada. Yang keturunan hukum dua Rafidi Fatimah Ali Murtada.
gondonya Allah sidang di madang Abu Aegudang Citi temuga masih gondonya Allah ngejalan ia gakihan basa sidang Aegudang gedung kadeba ngejalan ia gakihan basa Allah